Ассалому алайкум тамошобинони азиз, тамошобинони азизи канали мо, хонумону ҷанобон, бародарону хоҳарону ҳама тарафа кард. Салому алайкум. Гуфта будем обзор монда A8 Plus на марҳамат телефон аз Samsung Galaxy A8 Plus соли 2018. Телефон вақтиш да биромада буд, хеле қимат буд. Бигем бародари Samsung Galaxy S8 Plus буда, то што мисол кома S8 Plus харида наметонест, ира мехарид. Вақтиш да агар хатом накунед 35000 рубл буд. Фақат фарқ кардаме ки хай S8 Plus ам тошта отпечаткаш дар ҷа буд бисёр жаловат кардан ки намешава. Ира отпечаткаш поён овардан ба экрани S8 хеле характеристикаш почти як хеле, ҳамаи чизаш як хеле, экраношон почти хеле ход то што бисёр медонем ки экрани Samsung яке беҳтарин экранҳо дар рӯи олам меравад. Чиз Samsung Galaxy A8 Plus 2018 озуи 4 32 ГБ памяти бисёр да кам метавон медонам. Боз картинка шариш кунем ки ва камераро вайкеса. Телефон беҳтарин айда дар нархи худаш. Ҳозир чанд қадар юфта метавонем. Вақтиш да 30000 буд 2 сол пеш. 30 та 35 та ҳозир боша. Ами A8 Plus ҳозир боша 10.5 та да зарядникиш қати. Ами коробкаш хай наушник шакл тоз кидай хай наушник дар кора вара наушник бромада хто медонем. Телефон самое главное то, что экран беҳтар дора, экранш чунон тоза нишон мета, баъд поддержкаи IP68 дора. Ман видео дафтадам ки IP68 там мефаҳмонем че IP68 защита влаго, пилозащита гуфти гапо, чиз мисол яъне айчангу о защита мекунад телефон. Ҳозир дар о мо мезанем батареяи телефона мисол нишон метем. Агар не ки мо мегӯем вақте харид кардем хушрӯ бозам аҳамияте нагон ҳафта 5 ай баран ки экраншон почти хеле качествашон бифаҳмем. Вақте алиш када боша иҷа таганда клея герметична гуфти гапо ҳамун клей намемонад ки телефон дар дури об бизана. То есть телефон дар об будра барои ҳамин телефон нормали об мебарад то 2 метр ним соат метавонед телефон дар дури об вай кунед. Нигоҳ дора IP68 беҳтарин защита вали дар барои телефоно ҳамаи IP68 ҳам iPhone 11 ҳам ҳамира дора. То ин вақта IP67 буд IP65 доштан. IP65 то есть телефон экран Full HD. Қафо як камера дора. Аҳамияте як камера хай камераш нормальная. Шиша қафо барош оҳан аҳамияте ки оҳан кам сарапина пайдо мекунад. Оҳан будаги. Ек шиша телефон нормальный состояние да ёфтаги мира. Мешава ки шикастаги бисёр шиша медонем ки мешкана, не ки бақувватан айни экраншон 10 20 бақувват. Пеш дута камера та 16 мегапиксел 24 мегапиксел ҳа бисёр медонам. Телефон беҳтара дута сим карта отдельный, флеш карта отдельный то 254 ГБ, 254 ГБ USB Type C. ҷои кам вай дора чиз наушник дора бисёр телефонҳо медонем ки ҷои наушник набуд кесиян. 23 зарядка дора, адаптер 23 зарядка поддержка мекунад. Телефон где-то 1 соат апар меша. Зарядаш нормально мебара. Хай более-менее iPhone да как всегда мегӯем состар мебарад. То что мисол аҳамияте ин ки мисол мегӯ экран значокош боло да меброяд, мисол як фишка бромада буд агар дадош боша iPhone 6 S6 саршида буд мегӯ значоко берун меброяд. Мисол як функсия да хеле меҷмӯни ба мефаҳмем. Телефон экранаш беҳтарин аст. Мисол агон чӣ тамошо кардаанда роҳат мекунем. Мисол сол шуда хай даври худаш да мисол то што беҳтар буд. Ҳозирам беҳтар аст телефон. Ака обновление наомада Android 9 телефон нормальный экранаш тоза ганда тоза экранаш. Хай Full HD как всегда тоза мешавад. Телефон беҳтар. Камерааш ҳам марҳамат. Пеш як та дора не ки чихелик кардан ки ҳамира ширакавголни кардан, ширакавголни ҳам не режими яге ки мисол 10-кратное увеличение меган агар фаҳмида шуд 2-кратное увеличение дора тамом. Пеш дута камера дора, та фронтальный 24, та 16, Face ID дора. Face ID хай нормально кор мекунад. Мисол более-менее рута мебина, ҳуй мекунад. Беҳтарина отпечаткаш соз закма активир накардам. Отпечаткаш нормальный соз кор мекунад. Бозам мегӯм телефон 2018 райони 10-11 тада иншоллоҳ меёвем 100% кор мекунад. Хай мисол часпидан бугӯ яка гоҳ мечаспад мефаҳмем гоҳ мечаспад яка и Samsung процессораш хай бисёро ки медонад ки процессораш чай Qualcomm мегам чай Snapdragon ки мефаҳмад чия
мефаҳмидагит ҳастем медунам, не ки хеле барои гуфтам ки бардоре ки бисёре дар уже ин телефон интереси нест кӯна замҷа мисол компютари ҳам мекунам ки 2018 сёнка киса хай ман мегум инсоне ҳастанд ки то ҳозира кнопка мегардонанд телефонои кнопкагӣ доранд бардаро ҳар гап нагем да то што мисол инсон фаҳмида мешавад ҳамин инсон аста ҳамидам шароитиш намераса бовар кунем ман мехоҳам як кас ман просто контента бароям кардам ки бина гӯя ки ман ҳамин 8 плюс хариданем ку чанд сум даёфта мешавад мегум 10 та 11 та ай 1000 бор айни Samsung A10 та ҳамин созад то што ай A20 дам ҳамин созад мери اون новинка ва мисол капелька дора экранша не ки исостара бовар кунед и IP68 дар дуруи о гуфтум балошон телефона балош намеза ай о наметарса ай чирки наметарса хоб наметарса ина мисол доказательство ки телефон то што дар дуруи о балош намеза ина марҳамат ма гиро мемонам телефона ина телефон нормально дуруи о да меса сурат мегирем да мисол бассейн мери дайро мери варзоб мери ки ҷой мери сёнка мекунӣ нормально фақат заряд мондан намешавад мисол ту чени ним соата мумкин қоқ шава мемонӣ предупреждение метавад ки то што телефон тарай вайрон карда метавонӣ тезда бикам мега ҳака агар зада бести 10-15 минут беста телефон 5 минут беста телефон худ ҷои зарадник шад включид мекунад натарсен вайрон намешава то перезагрузка мекунӣ телефона соз мешава бо мезани аммо вай мекуна огоно ҳатто телефона мекши заряд мемонӣ заряд намегира мефаҳмад ки телефона ду о ина уже пайдо шуд дидем ки мисол то што телефонда о дромадаги телефона балош намеза фақат ҷои калонка он ошкоршда о медроя камера тоза мекунӣ ки хира мехонад мисол о медроя телефон бе камбудӣ бо мегум агар экран алиш кардаги боша о медроя пуштакиш алиш кардаги боша не ки мегум ки устои профессионал аста ҳамира алиш мекунанд клей не ки мегум ки ягон производитель чени заводской наметавона аввал кадами шишаву экрана ихтироъ карда марҳамат 100% кор мекунад бе ягон камбудӣ фақат мо гуфтем ки дар дуруи о медонем ки телефон соз кор намекунад о боша ҳар ҷо наҳо мекунад баъдаи о калонка хира мехонад овоз надорад ой мурдак телефон бардаро ина мебинем ки телефон ҳай худаш ба худаш соз меша калонка овоз ина де баланши де телефон бе ягон камбудӣ дар дуруи о марҳамат натарсида бизанем ман наметарсам бо мезанам дар дуруи о конечно ягон телефон экранаш кор намекунад як намедонам оянда дар иншоалло мумкин ихтироъ кунам ягон телефон сенсорам меояд сенсор мисол касанеро нигоҳ мекунам о ки расид бозӣ мекунад марҳамат бихарем совет метавонем телефон бовар кунем бардаро дар ҳамин нархи худаш ҳозир дастҳои не иншоалло букоин ҳаме дар Москва ё дар Тоҷикистон сайтҳо ҳамашо не ки бо мегум ягон мефаҳмидаги хадбинем ки бисёр фреб мекунанд коробкаша бинем ки то телефон дизидаги нест ҳанӯз бисёр телефонро медизанд Samsung аккаунтша взломат карданаш осонтара медизанд симкарта хай бо ягон проблема мешад туна бардоро банд нагем ки нагуфтем туна эҳтиёт кунем бинен коробкаш ҳаст документш ҳаст ё паспортша бигирен як кор кунем ки проблема дар худтон нашавад мисол гапша бовар накунем бисёр солош телефон бизнесӣ мекунанд фреб кундан ҳам метавонад телефон нормальный марҳамат бар оҳан қафо шиша пешам шиша Gorilla Glass 4 мегам коме намедонад защита хрӯшта найда мисол то што пешам ягон корча неста ман мехрӯштам ганда защиташ бақуввата ламинатсия надорад телефон ламинатсия ягон царапина надорад бовар кунед чунон бақуввата мешавад царапина мисол ягон сахм мезани ягон царапинои не ки низамед не асоба майда пайдо мешавад агар ғалат онҷо сахт зад конечно ягон чи беохир бақувват нест пайдо мешавад по-любому бигирем бародаро то ҳозира зарядаш нормал мебарад не ки мегум як вақт 10% мешавад як бора мепартояд зарядта бароям мегум нигоҳ кунед и батареяи Samsung ҳам тария аммо iPhone ҳам дорад iPhone ки уже батареяшон 50-40% мешавад баъд мешавад атак 80 боло боша уже хеле дарда надорад ина телефон нормальный телефон бозӣ ҳам мебарад озуи 4 хай уже почти ҳама телефонҳои озира ҳамаи бозира қад мекапад ки озуи 4 боло ки озуи 6 боша любой бозира почти мекапад памятиш камай мегум барои современный телефон 32 гига конкретно камай бисёр дака бираса намедонам кадом мисода 32 барои ма конкретно камай то што я сёнка мекунӣ камераошон ки хай
средний бигем ҳозира современный телефонҳо қайсаран мекунем камераш ки средняй памяти хела мегира нами як сурат мегира мисол нами як сурат мегира нигоҳ кунед чанд мегабайт мешавад бисёр на сведения дорем акои ма бо качествени баланд хеле 2-4 нишон додагиай мисол то что вай фул мемонӣ мисол вай мекунӣ качество баланда мемонӣ ягон ҷои сурат мегирӣ ки точкора нигоҳ мекунад чанд точка ки ҷора сёнка кеси чӣ кеси вай мешавад памяти бо баландтарак мешавад ина бародаро бо мегӯям совет метавонем бигирен А10 аяхе телефонои навронда Xiaomi ки и функсияе ки идора надора бо натарсам бисёро мега ман нав мерам хубуш мерам бовар ки и функсияе ки идора телефони нав яхелаш надора NFC бисёро ки Xiaomi NFC надора яке конкуренти ами дар нархи ами A8 шуда бигем Xiaomi Mi 8 Lite вай хай мисол экранш мисол ҷада бигем чӣ дора броф гуфтум мана броф мегам комбинан хай қошакада нишоманаги экранш вай рамкаш бо состаракай экранш он качестваш чен Samsung ка ҳеҷ вақт намеброяд Samsung ко экранш беҳтарин аст супер AMOLED тудасуда ҳамун функсия ки идора он надора бовар кунед экране ки ит нишон метавад надора мисол дар дури и телефон бардошт намезанад агар мисол Xiaomi оянда дар телефонои топ шуда мумкин бизананд даври хеле телефон средний буд между G байни G у S да ҳами буд A7 буд A8 беҳтарин вақт шуда биромада буд A8 плюс телефон парварид накарда намекунад иншоалло бигирен пока что инам дар даст ман косякаш единственный косяк мегум о серьёзно Face ID гого кор мекард гого кор намекард система ха камераш слабия чен Face ID аммо iPhone ам кам мисол тармазид мекунад Face ID аки и бо система кард боли мини Xiaomi Mi 8 да Face ID бо беҳтарин ва камераш якта 24 мегапиксел специально барои рӯ кардагам мечаспа кам кадом инсоне ки iPhone истифода будага мисол як кам хел мекунӣ телефон як зависани дорада кам гого як ред кам мечаспа места хай ки телефон канан нест бисёро бовар кунед ҳатто S3 дорада шон телефон нормале ба пули худаш бовар кунед 100% меарзад 10 нимтада A8 9 миёбен ҳамун коробка документ ҳамаш шикад телефон нормале совет метавонам мегӯм ки эҳтиёт кунед экранша алиш меғалтонанд алиш мекунанд ҳамун соҳибша бугун харидан ки мисол то что ҳамин алиш кадаги негӯ бу дар пеш ода мезанам мисол то что ки бовар мекунанд бинида худда утверждат кунед ки то что мисол ҳамин айрусти ва алиш кадаги нест хайна бародаро бо шумоем гуфти гапо связ даем боз телефон сёнка мекунем бинен тамошо кунем то охира омад коммент охира тамошо кард лайк монем подписаться кунем комментар набинем чӣ телефоно мехоҳем иншоалло лақаб мекунем сёнкаш мекунем дар амони худо бошем саломат бошем.